Gavana wa mbere wa Mîrii Peter Munya na inyirĩtie atĩ nachokete kũrũĩra gĩtĩ kĩu kaĩrĩ nyuma ya kwithirwo arĩ ome wa kahinda ka ibindi biĩrĩ. Munya arĩtie akĩrugũria UBICI ya kĩama kĩa PNU ya Tigania East thoko-inĩ ya MUTHARA na arĩa akũria kariba ntũra ĩyo yawe kũmũgwata mbaru acokio kumĩobwa Mîrii. Minista ũju wa Karaja wa ũrĩmi acokerete onde mũregũkwo wawe UBICI-inĩ ya kilimo mĩthikari ntũrĩ kinyawe atũmĩrĩtie atĩ akarũĩra gĩtĩ gĩa 2027. Munya ARIUGA arenda kĩama kĩa PNU gĩtuĩka kĩa mũmĩrũ kĩrĩa akarĩrĩria nakĩo METHENE GICIACA cia nthigũrũ, akiuga mathĩna GACHAGUA nĩũndũ wa kwaga KWIBANGA. Mũkiri wa mĩthika na gũtwache kinya. Gavana mbere o kaunti Mîrii Peter Munya narombete Mîrii kuwata kiama kia mbaru kenda baithira baina kainya KWIBANGA kithurano twitite. Tumepata mashinda mengi na tumesoma masomo mengi. Kama hauna chama, ukikaa kwa nyumba ya mtu siku ya kutupwa hata upewi notice. Si munaona vile GACHAGUA amesumbuliwa. Ntukarombete kiraro kwa ina tukwe kwengo wira watora kinyano tuko tekoro kinyaketha kweno aita kurara ingwe ku ntukorombete ndi kiraro batwe to kinyara kore otaya wa imanyara tukona ngambe to achibia to thiri tukomena achete kurethua turenda kurethia twetwingwa chieto barato kenda kurethanĩria abo tukarende twatanire twetikanĩrie tora na kimbibie to bieke nyumbe utura twatanire na babwe no tebinge bia totegi kwenda twena kiama kiao kieto naigwo ntwere nkaretie PNU kiamba kia tire mundu wetu wake bake ura kirende ronde Kenya iko kamoro to tirinya rwara ntubeto kanko bwera na tire Munya onene amura Peter endelea na kiama ndegendo mboto hoteli ya Kenya nenda kwenda kuwa 2027 2020 Munya na yete arometekia gavana wa Mîrii alafu after miaka 5 tumbikinake bake areti bwantu beto nani marieto mbeta weneri baita ototo nkure wei baita gavana tera baita wanya woni bwana tera kura 2027 na nkubura towatana na Peter Munya atira we utibwa ature manto beto ni bwantu beto Nkoroki Munya wete abunge ba Kenya ibawithiti ya Kenya bonene nontu bate kuthiatira maubatu yao. Sheria ikija ile mbaya, yes. Kufukuza GACHAGUA, yes. Mambo ya ndani, yes. Hao hawajui no. Kwani walifunzwa Kiingereza wakaambiwa no si jina. Wakaambiwa ni yes tu kila mahali, yes. Tumekataa na hiyo upuzi yao hata wao. 2027 tutakutana na wao kwa uwanja. Tueleze kama tuliwatuma kutetea wananchi ama ni kutetea matumbo yao. Sasa tunasikia wanataka kubadilisha katiba ati wanjiongezee miaka 2 kwa sababu wanaona mtawafukuza 2027. Sasa wako na sheria wamepeleka huko ati wanjiongezee miaka 2 bila wananchi kupiga kura. Hiyo tunasema la hasha, tumekataa hiyo. Lazima Murundi hapa wananchi wasema wanapigia kura ama watoe nyinyi. Kenya ni nchi ya demokrasia na mwananchi ni wako na nguvu ya kusema uongezewe ama usiongezewe. Wacha kujiongezea wewe mwenyewe. Na hakuna sheria ama katiba ya Kenya itabadilishwa bila referendum. Na mantu na yege siasa cia kaunti Mîrii ndegeni ni ateate gecho aitekia gavana wa Mîrii na kiama kirango chwana keo ikiama kia PNU ore anu wako ngana kwendete kengwa na kuona kwendete uteko meakengwa uko mathirikari hamba ukaiya mwanko kengwa iko ani hamba bangi teko mekoyete zaidi ikona na kwa kilo kia
kenene teme yako ngwani loke bingi no kare mwibira die national tumba to Meru county no gondirio verbia kathira tote kwana mpoka chero kere na breakfast. Mkiripotera Weru TV kuma Tigania, Mbita wa Mûrii wa Mithika.